tubwire Kristo arigiyendegwa n'agahinda kubw'ibyago byanyugarije ariko nzirutse imbere yawe bimbore mbe mwera ndamukiza manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane inkomezi zawe zinumbere nshobore kwama nkuyoboka hari igihe ntegwa n'imibabaro kubw'ibicumuro bimbuza amahoro ariko nzerutse imbere yawe bimbore mbe mwera ndamukiza manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane inkomezi zawe zinumbere nshobore kwama nkuyoboka turagukengurukiye cyane mukama kuri ingabire idasanzwe y'ubuzima dufise twebwe ubwoko bwawe turagushimiye cyane kuko uyu mwuka w'abazima nibwo butunzi budasanzwe umwana w'umuntu akeneye kuri iyi si turagushimiye kuri iyi invitation duhaye kugira ngo tuze imbere yawe nawe ube imbere yacu musagi wawe Burayimu Bibiliya tubwira ingene wamaze imyaka 13 kubera icyaha yari yakoze cyo kuryamana na Agayi utaganira nawe atacerekwa atakivugishwa atakibyuka kuvugana nawe atagihabwa ryajwi ryamuremesha rikamwambika ubutwari ariko ngo umunsi umwe uramusanga usanga aratetemeza n'intege nke ziwe urabwira ngo Burayimu ugendera imbere yanje utunganye rwose guhera icyo gihe Burayimu niyongeye gukora ikibabaza umutima wawe mukama uyu mwanya ubishatse wotwigarurira mukama uyu mwanya ubishatse umukristo duhuriye kuri rizamu ndazi ko hari ijambo rimwe woyagira mu mutima wiwe impinduka zikaba ziragaragaye iyo tuvuga ubuhamya iyo tuvuga temoignage z'abarose amafaranga kuri iyi si tuvuga umunsi umwe yakoze ikirakiki umunsi umwe yimbye hanana umunsi umwe yakoreye hanana umunsi umwe yasinyiye kontra ngo kaba karobotse ariko natwe uyu munsi uyu mwanya kuri uyu munsi w'232 dawa kuri igenekerezo rya 20 ukwezi k'umunani 2025 muri iri zamu rya kane iri zamu riri hagati ya 3 na 6 iri zamu ryo kuzirikana ubuzima bwacu wishuwe mu bubasha bwa mutima wa mweranda turakwisabi gira icyo ukoze mu mitima yacu kubw'umwanzuro wo kumva ijambo ryawe turonka impinduka gira icyo ukoze turonka amagara meza n'iryo sezerano waduhaye kandi turemera ko muri uyu mwaka kubyo twaganiriye nawe harageze aho duhabwa date probable d'accouchement harageze aho duhabwa icyizere ko hari ndigiye kuvuka muri twebwe turageze aho turonka icyizere ko hari ndigiye kuvuka ku bwacu muririmbyi yaravuze ngo ntukagereranye ukwezi n'ubwiza bwa Bikira Mariya ngo kuko igihe washaka kurema ikintu kirengeye ibindi wari wararemye
wigihe washaka gukora iciza gusumba ibindi byiza byose wari warakoze ngo we nyene waramubumbabumbye uramuzana afise ubwiza butagereranywa n'itso ubu nyene ubishatse mutubumbabumba kugira ngo ukore ikintu gishasha mu buzima bwacu bwa mbere mu miryango yacu bwa kabiri mu idini ryacu bwa gatatu mu gihugu cyacu cy'amavukiro bwa kane ku isi yose bwa gatanu ubishatse muri uyu mwanya wohinyanyura ubuzima bwacu bukagira agaciro ubishatse muri uyu mwanya imigozi washa wacu woyibohora mu izina rya Yesu Kristo ubishatse muri uyu mwanya wodadanura ibidaditse ndabyemera ubishatse muri uyu mwanya hari imanza z'abana b'abantu zubitswe n'ubugome bw'abana b'abantu wawe uyu munsi wo kuburura kandi ibintu bikagendeka neza ubishatse muri uyu mwanya hari ikintu kizima wuzana mu mitima yacu tugakurwa kwiga isuzugura hari umunsi wabishatse ufatanya n'umwanzuro w'umugore yitwa Ana Mukaelokani abo muryango wa Eli umuhereza mwuka wa mbere wo muri Israeli umugore ngo yakira amaboko yiwe ajya mu isengero abandi bari kurya noko afata inkingi ya Yakini na Bowazi ntabwo izo nkingi twazisize inyuma muri uyu mwanya kubyukuri turafite ukwizera ko mucunguzi wacu ari hafi yacu kubyukuri turafite ukwizera ko Imana ihindura ibihe Ana ngo yarasigaye asenga atitira abombagura iminwa niyubauka kuvuga bari kuvuga ngo arasaze nawe yabombaguye iminwa umuhereza nk'uka Eli yarambwira ati wa mugore urisema ku buryo uza kuborerwa mu ngoro y'umukama Ana aramubwira ati muhaye inshoreke yawe sindi umupfapfa nagahinda mfise ku mutima aya niyo mahirwe ndose kugasuka aho kagenewe gusukwa tani amahirwe umwaka giciro bimwe bidasubirwamo mukama tuje gusenga bimwe bidasubirwamo kana akaryo keza kuko tugusaba ngo duhumugisha kana akaryo keza kuko tugusaba ngo turihira imyenda kana akaryo keza kuko tugusaba ngo dutwenze kana akaryo keza kuko tugusaba ngo duhe amagara meza kuko twasanze ari intandaro y'ibindi byiza byose umwana w'umuntu akenerera kuri iyi si abagusaba igikundiro bihera yohevide abagusaba ibyishimo bihera abagusaba akanyamuneza bihera abagusaba ubutunzi urabufise Salomo ngo waramuhaye inzahabu n'ifeza birakomera maraso ya Kristo nadushire ku kimenyetso cy'ubudahangarwa twemerwe mu byo dukora byose kandi tweregwe mu izina rya Yesu Kristo ubutware bwa mutima mwanda nibuze bukorere muri twebwe uyu mwanya duhabwa imbaraga ziri hejuru y'izindi imitwaro yacu yururuke ndasengeye ku buryo bw'umwihariko abantu baboshwe n'ubugome bw'abantu ndasengeye ku buryo bw'umwihariko abantu bafite ibibazo kwera ibiturire runaka byariwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi haboneka umuco wa Kristo kandi duhinduke tuba umunyu w'isi ku buryo bw'umwihariko ndasengeye abantu bafite ubugwayi bwo mu mutwe umubabaro wose iyo bafise ukomoka mu mutwe uyu mwanya ndawusengeye ngo abana bawe babohoke kuko umutwe n'ubutware kandi umutwe ni wewe bisigura ko mu isi y'umwuka kuba ari kuvangirwa ntitukavangirwe turazi ko ubutunzi bwacu wabushize mu bwonko kandi ubwonko bukorana n'ibishobisho byacu n'amarangamutima yacu n'amahitamo yacu kubw'iyo mpamvu amigdala yacu yuzuza ububasha bwawe niyo mpamvu usabye mutima w'Imana waze muri twebwe naza twiyoborere atwuzuza ingabire adushire mu nzira igana ubwami bw'ijuru yanzira irimwe amahoro yanzira irimwe ibyishimo yanzira irimwe ubutabazi yanzira itarimwe ibikoko yanzira itarimwe intambwe yanzira itarimwe abanyamucinya yanzira itarimwe abasambanyi yanzira itarimwe abasuma yanzira irimwe uburinzi bw'Imana ngwino tuyoborere twebwe mu nzira igana ijuru utwongera inkomezi dushimira Imana ingo z'aba
dushira agahinda dusingiza Imana mbaraga zabemera wewe ukomeza kiriziya yacu ngwihora ibengerana mu rukundo n'ukuri ingo mutima w'Imana nuze nuze mutima wa Yesu nuzi wacu mutima mweranda ingo 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 tubohore ngwino tuvure ngwino dukomeze ngwino tabare urakaza Mana mutima mweranda kuko mu butabazi bwawe harimo ubwuzure bw'ibyo dukeneye byose. Hari ababyeyi utabara bakagira urubyaro bari bararubuze, hari abakristo utabara bakagira amagara meza bari bagwaragurika, hari abo utabara ukabakura ku rupfu, hari abo utabara ukabakura ku cavu, hari abo utabara ukabakura mu cangiro, hari abo utabara ukabakura mu mahane, hari abo utabara ukabashira ku budahangarwa ku bw'abarozi baba babigiriye. Ngwino rero kugira ngo uko bwuzure bw'ubutabazi bube muri twebwe ubwoko bw'Imana. Amen amen alleluia. Utatubwira ndamana imwe rudende dukomeze twakira imigisha ikomoka kuri mwebwe. Nuko tugire Kristo murameze neza ngo umungo ngo hari kwisa ngo hari kwisa ya saa sita mumaze ngaca sanga ngo wa mwana yakite muri Matayo 8 muragenda mu bisome namwe muze muragira amadevoir muze muragwiza amadeyade. Mwana umigisha tanga amadeyade cyane nashobora kurisha abana bashobora kumenyesha ko amadeyade buriya amadevoir domicile dukorwa twimuhira uburya abahariyo harimwo ibyo ashobora kwitiza kugira ngo ashobore gutanga ikibazo twita evaluation. Indoto katuganire ko ndoto muri uyu mwanya. Mukristo aravuga ngo komera Kristo ni muzima. Mama Anita mejeje gusenga inyuma ya 6h du matin saa 12 z'igitondo nori jambo mejeje gusenga inyuma ya saa 12 z'igitondo nori jambo muri yo 17 wera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu bavuga ngo ubugingo bwanje burahetse imisi yanje irashitse imva iranyitetse erega abacokoranye barankikije ijisho ryanje nta kindi ribona atarakabyongo ka bisigurike ngo mpamfe ko sanzwe ngwaye umutwe bahuze ingwara kandi muri iyi minsi mbangamiwe. Oya reka mabwira ibanga gerage gutora ijambo ry'Imana arero ni hari erereye abakristo. Reka ndababwirira ibanga ubundi iyo toye ijambo ry'Imana ari umukristo ngo yahora asenga Imana akayigira ati jewe nukenera kumbwira ikintu ntora Bibiliya wacatora ngo yudasanda itari yiyawe cyo nukuvuga ngaho Imana yari kiramubwira ati hindura inzira ukuri kurabikora cyabugufu uko yuda bugikoze yakoze si kugurisha Yesu Kristo no ikoze yakoze ni kudadi ku mutima. Kristo akabivuga ati watujya guhuriza ukuboko kumwe ku nkoko agakomeza akadadi ku mutima. Ijya kabiri yakoze igihe abayoboye bazanye bavuye Getsemani Kristo aje kugira amaganya ajeje gutobekerana akava amaraso. Iyo yuda cyangwa abonye abambi yadavuga ati byayanga igeno nakora biragaragaye ku mugaragaro agaca kubita inkoro hasakarira yuda cyaje kwitwara kubari baramusutse umva Kristo nuko mupancha ariko ubuzima bwanyu bw'umwuka nuko yuda icyakoze yacyaganda kuri bamwe barondera Kristo abari baje kwiyunga nabo abwira ngo ndabasubiza amahera yanyu kandi misiyo yabo yari yabayakombe. Yuda yari gucaza akongera kibuka ko ari abantu bakora ku mutu za Yesu Kristo gusaba ko bakize. Yuda yacafata ndiyiyahure akarambara hana ati nzicwa n'icyaremwe n'Imana akubika ina ati nzofuma nicwa n'izuba akavuga ati we Kristo kumwe wari ugenda ati Petero inabuko yahora gwara atanize kubwira ngo mabuko yagoye na Petero atabizi ugaheza ukisanga uri mu nzu kwa Petero wakijije inabukwe we Kristo mbabarire we Kristo girane yari amaze kubona imirimo ya Kristo ako niko gashinyaguro k'isi mugendana. Ubona ba Kristo ni muzaho mwitwara urumva basi umukristo arafata ati umugabo wanje yaranze ibigoye naho twagura ni we amafaranga uyakoresha nzokwereka yahora yambara neza batambaye nguye kwambara ubusa akibaza ngo babaje umugabo wiwe akibaza ni wewe wibabaje kukugeza ingere ku yindi ni wewe wibabaje. Nikuvuga rero
ikintu bishakugirana nk'ubu nko muri Yobu naho no kwirirwa ndasoma mbona ndi na hafi yaho 17 ngaha naho no kwirirwa ndasoma siko ni mukigabane ngo Yobu yishura Elifaze ubugira kabiri ubutungane bw'Imana bubanza urabetite kuko awe ni wo kubisa amaso mbese ko byavuze Yobu ariko aravuga ngo yegereje icobo yarakigiyemo naco yagiyemo impamvu atakigiyemo ni iyi nuko Yobu yabwiye Imana yaravuze ngo sindi bwiteranye kuri abagabo ariko baramburanye n'umugore wanje ari umugore wanje nashinyagurije atacu yamburanye ashinyaguriza ari je nabuze ibyo none je namaboko yanje ati cyo nkora kuko nasanze abagore muri ibyo bihugu bo baradekana gose burya umugore w'umunyafrika ukwe nuko namwubaha mwabagabo mwe mudafikinara ndakinata nagiye mbona umwara bava ku kazi umugore ashomere basanga umurabo ni wari mu gikoni mu masahani wasanga ni wari karazi muzu umukozi atagoroye nk'uyagize akazi kenshi ni wari karitera ipasi namugora atera ipasi uri abagore b'Abanyafrika mukuye mufisi itarena mufisi imari nimurigera mu bimenya niyo mpamvu bukubera nabo nyene burya idini ryabo burya riko riratezura riko riratwegura ibintu byose biri mu kudwegura idini ryabo riko riratwegura niyo mpamvu mubona abarabu bariko bararongora abantu bo hanze cyane uganije no mu misiyete barongora abantu bo hanze cyane muri Afrika ho umwara babonye umuntu wo muri Afrika bagahuza aca amaguru n'abazuru arabica kugira murongo kubereke hari ibyo bariko baratahura mbwa mudakinata bafise inshingano nyinshi cyane abagabo baho buryo abagore bafise inshingano yo kubyara no kosa no kurera kandi barabirespecta kandi bari birabaruhisha ugasanga umwara babyuka kuro bifi byuka kwiruka no polisi byuka kwiruka mbwa dushe ugasanga anutse ahubwo ni bate bakavuga ati reka ngiri kicangire cyenda birandure ngire umugore ari ngaho yabarahi kandi atagusanga n'akaza akora kandi urumva no kuvuga abari ukwambikwa akabegwa akagaburirwa akagirane bisigurikire wawe atoyira ijambo uciye uvuga ngo mbese no bangira mfe ngo ko mbona nubundi bambuze ingwara eka ahubwo Imana iriko irakubwira ati ibyo uri kurarondeza sibyo ibyo uri kurarondeza sawo bishingiye kuko Yobu ba Elifazi ba Elihu bajya bagenzi bo batatu Elifazi Elihu nani Natsopfa baramubwiye ngo n'umugore waramubwira tukimana upfe wewe wapi baramwameza ati Yobu ntabijyaga Imana yozana ku muntu w'intungane vugisha ukuri kugira urufunzo rumera ahantu hari amazi mabi wowe Yobu waracumuye ku Mana kumbura Imana yaguhaye ubutunzi uhavurura yigamba uyikora amakosa mwibanga kandi Imana idasuzugurwa cyane cyane kuri wari waritambiye ibitambo ko Yobu burya niyo muheza nkuka mugaracane bicanira Imana yarabicana kavuga ati abana banje kumbure ko bagiye gutamba mu nzu ko basaza babo kuba bafite abakobwa batatu n'abahungu indwi ati kumbure bacumuye reka ndabeze rero baba baramugica bashingiye ku butungane bwiwe bashingiye kuki mugabo kamwemeze ndagiragere Yobu kubera ko ibigeragezo mubona shetani usome mu kigabane cya kabiri cya Yobu shetani yagumisaba Imana Yobu shetani yagumisaba Imana Yobu mugabo muri uko gusaba Imana Yobu Imana ikakomeza ikamumuha kandi Imana itongoreye nde itongoreye shetani itongoreye Yobu ngo bugirikira kugerageza uje gutimba mugabo Imana yari izubwizigirwa yaruze ubutunzi Yobu afise ko budashingiye ku bintu niyo mpamvu yamutanga Yobu rero agera ku rwego asaba Imana ngo baburane mugabo singa muri iki kigabane cya 17 sibyo muri iki kigabane cya 17 Yobu herekana aho yarananiwe akavuga ati Imana nukuri bibigeragezo ntaco nakoze nigiki nakoze bano bose babona ko ndi umunyamanyanga mu umutima wanje ntaco nshinja laba basi hoho uko ndushizaho guhera niko nzorushizaho kukubona nkaruhuka uko mwibuke ko mu gitabo cya Mwene Sirake 23 haravuga ngo buriya ngo akugwara ingwara idakira igihe kirekire ngo wopfa umupfa ukagira agahengo ukagira uburuhukiro imyaka myinshi kumvikana kuzogaruka kuri iyi si ega mwamuri kubipancara kandi muzi yuko iyi sari yanyu muzongera ngo mukagaruka tuzimi yindi ngoma kuri iyi si nyene so nani mpamvu kuye kuyisasuka ikora neza ikigago cy'ubundi hari hajambo nasomye muri Bibiliya ngo ntugatoke kandi mu gitabo cy'ihungu kandi Imana yabivuze biciye mu kanwa ka Musa ngo ntugatoke umukuru w'igihugu cawe kuko hari undi musi uzobibazwa buryo uko bagenda bakurikira kujya mu bikurikirana muzotangara ndaje mbigishe gatoyi sibyo kandi umuka w'Imana afashe iri jambo ry'Imana rero Imana yashatse kukwereka ntiyashatse kwereka ugiye gupfa ahubwo yashatse kwereka ati uri kurivuza mugurukiza ruri iwanje wowe uri kuriheba mugabo ibyiringiro biri iwanje iri ni cyo jambo ry'Imana Imana yabwiye Yobu nukuvuga yamubwiye ati Yobu bareke bivugira ibyo bashaka nawe yabwiye ati Yobu bareke bikora ibyo bashaka kubereke Yobu wewe
yari dodongera avuga mugabo ntibyarangiye yo bagiye muri caco byarangiye Imana irabye amaganya ari mu mutima wa Yobu irazira musanga ati wowe urashaka kuburana nanje Yobu ati ni gute uzorabe mu kigabane cya 36 ngo ni gute Yobu wewe ushimira umwana w'umuntu ngo ukabona yuko ibyo ari karakwagiriza ari ryo ngo kandi ashobora gupfa umwana kuvuga bayiriho bashobora guheza kumwagiriza bagaca bawera Yobu agakomeza akabandanya kabaho ntugakangwe n'amaganya ufise burya kesha amaganya tugira ingwara dufise nico kintu Imana ifise idukoresha mu kuducyoroza kurya umuntu wa mbere apima inzaba ipimira mu muriro n'Imana idupimira mu marushwa idupimira mu makobo so iyi message Imana yaguhaye iravuga ngo mukobwa wanje mwana wanje tekana nta muganga azakuvura muganga azokwivurira rero ingorane mufise ni muzizi ucushobora kuba wari wa mukristo wagira utwigoro ugacubihagarika ucushobora kuba wari wa mukristo wabyuka gusenga ugacubihagarika ucushobora kuba wari wa mukristo watanga icacu mugacubihagarika niyo ngorane abakristo mufise bavuga uti n'ubundi Imana ntiyigeze inyumva nabuze umuganga mvura mfise amahera nabuze ekada kinigihe cyuko Yobu kujya atigeze ashinyaguriza baerihu batsopfa ntiyigeze abashinyaguriza ikinigihe cyuko nawe udashinyaguriza iki Imana kubwo mubabaro wawe kinigihe cyo kubwira Imana tiyamara ra kinigihe cyo kubwira Imana ko yabo mumburano yagize wanashaka Imana yamubajije ibibazo bihanitse adashaka kuronka ko yibaza kambwiye ngo ushaka kuburana nanje ngo kubera ngo amajambo ngo atewe nabo ba nukuvuga Imana yavuga ni nkuko Imana yakubwira ati wewe ugomba kuncyoza gutyoza izina ryanje ngo nikwera umubabaro ufite uwo mutwe kuko ubwo mutwe ari bitega ari birozi ari iki usanga bitumwe n'umwana w'umuntu cyangwa ari stress wagize sibyo cyangwa sikindi kintu uciwumbye mu buto bwawe bivane n'imirire yawe n'imibereho yawe ico kitiwe Yobu Imana cyatumye imusubiza iki yaravuze ati Imana nzi uko ushoboye byose nakibasha kurogoya uhindura gusuzugura imigambi yawe nzi yuko ushoboye byose kandi ntacyakunanira wambereye byose Mana ntakibasha kurogoya mwami imigambi yawe umva abakijije turahiriwe dukomeze gusenga tutajibajiba koza gusenga ni ndirimbo ya Titus munyarwanda kandi noneho ni n'ubuhanuzi bwa Bibiliya buri ni Yobu 42 jere ndirimbo zishingiye kuri Bibiliya gose ndazubaha gose kandi ndazikunda cyane ndanazifata mu mutwe binyarutse nukuvuga rero ikintu ndiko ndakubwira ni igiki we wahubwo genda usengere muri Ezekiel 37 mwe mwamagufa yumye wanurira ubuzima bwawe hari umubabaro washira umunezero ari agahindu washira agahimbara ariko yo yaburanije Imana yagira ati mbwira ninde muntu nabonye agenda gusa ndamwirengagiza ninde mugore nabonye ibibero byo biri gusa urumva ko kanu yabitse mu Mana kubana umugore uri gusa ari ugira natirafi ukavuga uti noneho uko ndamushoboye no kumwambika no kumugaburira shobora no guhinyanyuramo kandi kantu kashingiye ku cyubero cy'umugabo yavuze ngo ninde mugore nabonye ibibero byiwe biri gusa ndaheza mbikora ukutariko ninde muntu nashobonye shonje ndamwirengagiza Yobu yarafise imburano y'Imana ishingiye ku butonganuke bw'umutima wiwe Zaburi ya 18 Dawudi yaravuze ngo Uwiteka we ni wabaye itaragiye ibirenge byanje ni kuvuga umuco inkuru nziza nico bisigura kuronka urukiza warugwaye kuronka amahoro wari mu mahane kuronka ubutabazi wari mu ngorane bugere nico bisigura itaragiye ibirenge byacu ya nkuru nziza umutima wawe kuronka urubyaro wari ngumba ico bisigura inkuru nziza itaragiye ibirenge byacu wariko waramere ngumera ushingiye ku butonganuke bw'umutima wanje n'ibiganza byanje genda wisuzume ubwira Imana utumakanye kigisotogoro nkura ko umutwe wagonje kuvuza abandi bahiye kubera iki urukoba rwabo ni ngombwa ruvugwe mugabo nanje singomwa ngo nje muri scanner singomwa ngo baganga bamurika ibyo muri kabatabagura ibyo batabagura ubwonko no ubutunzi bw'umwana w'umuntu kandi n'abayimana iri mu bwonko n'abayimana iri mu bwonko ndabizi ko ibyo nabibigisha byashaka kuba mbere hari mu 2024 mu kwezi kwa 11 ndazi impamvu mvuze ukwezi kwa 11 cyo zishaka kucibagira
tekana rero bisigura imana yakubwiye ati aho uri kurarondera siwe rondera mu kuntunganira hamuzumbwire hama nanje igihe canje kigere kuko imana yari ifite igihe kuri Yobu mugabo Yobu asa n'uwihebwe gose asa n'ugombye gusaba imana avuma umusi yavukiye ko agira iki kwera umubabaro imana ati Yobu aho urabyononye nukuvuga cagiye wagize intege nke kwera umubabare bwawe wagize iki genda ubwira imana toye erega mana urugamba nigwa ngenda kaduza kaje erega mana urugamba nigwawe wewe wakijije Daniyeli ukamukura mugoba gw'intambwe erega mana urugamba nigwawe erega mana urugamba nigwawe turagusenga urugamba nigwawe erega mana urugamba nigwawe ukizabagwaye urugamba nigwawe erega mana urugamba nigwawe ubahora baboshe urugamba nigwawe erega mana urugamba nigwawe erega mana urugamba nigwawe wewe wakijije Daniyeli ukamukura mugobo gw'intambwe erega mana urugamba nigwawe erega mana urugamba nigwawe rugamba ruheyetse wumvise ko atari uguhera Yobu nawe ntiyawuhereye wowe uhwerereye uriho kuko Kristo ari muri wewe arakomeye ngo mwiriwe mukundwa wa Yesu ndotora kandi Imana iguha ububasha bwo gukira iyo ngwara yo mutwe yawe yananiranye mu izina rya Yesu Kristo umwanzuro uzogenda ubibirira ijambo ry'Imana kandi yambabwiye ngo bibira ngo gira ikisima mbabwiye ngo genda muri komera Kristo ni muzima genda hose wumva ko hatezurira umutima wawe genda hose wumva ko hahimbara umutima wawe hari ahantu ugenda mu ijambo ry'Imana ukumva usubijwe ku cata ukumva umenga n'umuntu agusutsa amazi he ku mutwe izuba ryari rukwakiye ni ahantu ho kubibira indoto zawe abantu nk'iri jambo ry'Imana ubundi ni nkamiko ubona nk'ubu president akubwiye ati okay ariho apere d'offre guhamagara abarondera akazi hariya genda sibyo wihutira kumurondera president guhugwete gwerekana ko ari president yabikubwiye bitandukanye nuko babyafishije ku mapoto niyo utabyihutiye wihutira kurondera ibisabwe genda rero nk'iri jambo ry'Imana nzabyimvana imbabazi kuko riramaze imisigara imaze senkejuru wagari zitaki 13 rimaze 7 ijoro mugabo nahere kuko nabonye guma telefone nagiye nsanga mwa mapere menshi cyane ndabona ko ari mu Kristo ashobora kuba afise urgence niyo mpamvu cyenda hahe byumvira nuse ugira ubwo ahubwo genda ukora icyo utegereza ubwira Imana ati imiti ndiko ndanwa uti ibi bintu by'ukuja kwa mugangiye gukora iki mugabo urabe nawe ukatagasembwa ufite imbere y'Imana agasembwa mushaka kumwe uninde yo batafisa agasembwa birahari Imana ni kantore muri umwanya nore ke mukahise nawe nimbitamba bariye bebe heza ifite inziko eka Dawudi yarabwiye Imana muzosomeza buriya 50 ngo witeka ngo jawa mbabarire rimwe gusa ngo kubera eka ntigeze navugira rimwe uwavuze rimwe ni Samson icyo gituma yaciye apfa umugagapfa atoranya ubweranda kandi kukanyubwa ariko munaniye gutorana agisa amaso yose ani mwacha manza 15 mga Dawudi zaburi ya 50 muzozirikana yavuze ati mbese je kugumumbwira Dawudi titamugirano cinkota utantsindishije je sinzotsinda abafilisiti nabandi bantu ukambwira ati nimite mugirano cinzara abanyisraeli barazira ubugome bwanje kuko ndise barundi ndise ba Israeli donc umwami burya cyangwa president burya babaramutwe igihugu nimuzoze mubwivangamo Imana yamuteye iteka kahagaraka yicara kuri jane bari mitwe muzakwicacakera kuko Imana ishora kubadihi mubazinjije ni nagangaziwa nimuzohora muzitwara ku munwa kumugaragara ngo ico kirukana ubutungane bw'Imana mu mutima w'umuntu kurya nyoko wawe burya nicyo cyatumye Imana ihana hamu umuhungu wano budi ni nawe arafise ikosa ko yari yabure wari yaganye ugwabo sibyo mugabo umuhungu wabona ubwambure bwiwe anarunwera abo ngo bari ng'Imana yahanye hamu kubereka yaciyagana ngo mwabonye papa ngo kandi yabibwiye abo bivuka ndabwiye aba hari abandi bari bahari ngo mwabonye papa nduzohirahira uw'Imana yagusize imbere ngo kubera umuyobozi ngugene ngo no ngo mwabonye ngo mama ni ikosa Imana ihana nabyo twabonye mu bizabo guhindurirwa izina ejo ku munsi wa 231 uvugenekaze bya 19 ukwezi k'umunani nikuvuga ni mu gitabo cy'ihunguka nikosa gose nikosa Imana irarihana uba wirukanye ubutungane bw'Imana kandi urumva bagira intege nke nabo mugabo intege nke zabo ni gupfukama mukamasengera si kubatongera urutoki sibyo nikuvuga rero Imana yoyo ukwimeze
iraba impamvu wakoze ikintu, iraba ubuzima uri n'umwanzuro wafashe. Ubu rero wewe uwo mwanzuro ngiye kukugira inama, genda ubwira Imana uti ryajamo nasanze ari ubuzima, ryanyeretse ko naho ndiko ndakubitika utandekura, ryanyeretse ko shetani iri kirasaba kwera imivumo runaka, karande runaka, igisokuru kibi runaka, ingwara zo mu muryango runaka, ryanyeretse ko shetani kirasaba ngo ngira ubugwayi bwo mu mutwe, shetani kirasaba ngo ngira agahinda, shetani kirasaba ngo maramara, shetani kirasaba ngo ngire kanseri. Mugabo ryanyeretse ko shetani wayihaye uburenganzira bwo kwisaba, niyo mpamvu menetse umutwe. Mugabo uramfashe ku buryo shetani idashobora kunyica, kandi mwisho uzoma amagara meza nkamererwa neza. Niryo sengesho ryawe, mu ryo sengesho ryawe raba ugira ubutonganuke bw'umutima. Kuko nutagira ubutonganuke bw'umutima birakwanikira. Ngo mwiriwe mukundwa wa Yesu ndotorera. Nijoro nabonye ndahantu duhuriyeho n'umuhungu twiganye muri secondaire, twaherukana kera, turaramukanya turagwana munda, turaramukanya turagwana munda, turiko turayaga mbona umenga yankunze kandi ntiyari umugenzi ico gihe. Tugihagaze ngaho mbona utwigeme tubiri tuja amande yanje, mbona kamwe kababaye cyane kakambwira kadatobora ibyo ntumva neza, nanje nkakabwira ati vuga sindaryumva. Gaca kambwira kababaye ngo urazi ko uwari umusheri wanje, nanje ubwo nyene nca ndatwenga cyane ndamubwira ati nukuri nguwo jewe naco ndamushaka ko. Gaca karamwegera kanezerewe, mbona nyene umengo barakundanye bararamukanya nka jewe nyene bimbimbaye, ariko nkabona ko kigeme ni kagufi kamugera hagati, ndiko ndaraba ntwenga ukuntu areha, nca ndikangura byabisigura kwimatanya byase zari kwaze zari bw'Imana ko ma kwimatanura kuba wewe. Hari abantu byanga ko arekura fiance akamugumya kandi abizi neza yuko batanaberanya atanamukunda, mugabo ari wundi mwuka ukuberesha abandi. Ndaje sinaho nari guhera. Wana wowe warose umuhungu umwiganye muri secondaire, ico gihe ntiyagukunda muguba kwereka ko agukunda, sibyo? Akwereka ko agukunda, nukuvuga urazi icyo bisigura. Aho ujya guharasinda turi n'umumama se bakwese bakazana, aho urazi icyo bisigura. Bisigira ikintu gihambaye, bisigura ikintu kizimbye, bisigira ikintu kinanije. Nukuvuga ni kuko office gisokuru, okay? Igihe wiga muri secondaire, wari office gisokuru kiguhama, wari office gisokuru kigukwega, wari office gisokuru wari office karande ikorera muri wewe, sibyo? Icagera ngo umuhungu ntiyagukunda. Murabona buriya najyanda babwira ubuzima bwo mwibanga bugera igihe, siko? Ubona nk'ubu uravuga ati umwana yavutse, uvuga uti ku myaka 10 azobashobora kuvoma amazi, azoshobora kugira iki, ku myaka 25 nawe azoba ari se w'abana cyangwa nyina w'abana, azobagize iki. Buriya nisi y'umwuka nukimeze, nubo abasakuru baturagurije igisakuru tugenderamo, bijya mumva ngo bafashe ngo mitwe y'inyamanza ngo bayubakira ko imishinga y'inzu, ngo barajya kugirana ngo bakavuga ngo inyuma y'imyaka runaka. Mwana ko nanawa umuvumo yavumye wafashe umuzukuru ni wafashe umuhungu wiwe, sibyo? Nukuvuga isi muka rero ni kintu yari yaratongere ku buzima bwawe. Uwo muhungu mwiganye kwiga daboro ni gusuzumwa, ni gupimwa, okay? Ni gupimwa. Iyo uba utari mu ishure ngo ukora ikibazo ubona amanota warose, umenya ko ari gice cyo gucigwa ku munzani, ariko ngo ntimwakundana. Nukuvuga naho cyari kiyari kintu cyagenywe ku buzima bwawe cyuko kubabaza, kukaje kugukunda mu gihe kitarico, ntabwo yari afite ububasha. Hari akandi kantu kamutuma atabikubwiye, ni cyagiye kitari bwagere. Urari igihe kirageze, mugabe igihe kigeze giciye gisanga ari udukobwa tubiri, ubundi umukobwa ni umugisha ugaragara. Ni nko uyu munsi wari kuba uri umusambanyi, sibyo? Wa muhungu agaca yikonekita nawe, twa dukobwa ni wari kutubona wasanga ufashwe n'ubusambanyi. Ni nko uyu munsi wari kuba utarumva ijambo ry'Imana ngo rigukomeze mu mutima wawe, kagahungu gagaca kaza ugaca usanga ni wa mutwe urumva. Kuko wa muhungu icyakora ni igiki, arondera affection kuri wewe, mbwa ntiyagiye agira amahirwe. Affection
affection shetani rondera kuri twebwe kuko ntabwo Kristo yigeragaragara muri ubwo buryo kandi umungu bisigura mutima w'imajege nukuvuga shetani ubugirondera affection yacu nukuvuga iki nikora nigiki iratudindiza kaguteza kantu runaka kuteba kukundwa kuteba kugira ko woja kuragoza irabe ko woja wobesha irabe ko woremenanya niyo mpamvu wabonye udukobwa tubiri kamwe kavuga ngo kandi ubu n'umusheri wanje nuba nikini Imana yagushiriyeho kikwereka yuko umuntu mutanaberanye kandi ugatanga n'ingoga sibyo ugatanga n'ingoga nk'ubu nk'akarorero uri umuntu yuzuye inimana sibyo uzi ijambo ry'Imana nk'umukristo muri restaurant komera Kristo ni muzima okay uburyo wo kwitwara siko uwundi mukristo yakwiye kwitwara nk'imbere y'ikintu kimwe nk'ubu uyu kazubona umwana wawe nk'ubu afatwe n'ubushuhe mw'ijoro akafate ikintu kigaragaza ko byukuri ari imyuka mibi agashora uruhande rumwe urundi ruhande agakonje cyo ni kimenyetso cy'imyuka mibi hagiye bavuga ngo ku gituntu kimbwa ni kimenyetso cy'imyuka mibi umupagani aravuga ati ndondera kagahego mugawe nawe uravuga ngo mwitsinegeze Kristo amaraso ya Kristo urarondeza ku telefone ugatanga imitwaro hande wamenyereye utwa dukobwa impamvu twari tubiri ni kimenyetso cy'ubuhamya ko byukuri utokogwa n'isoni zo gushingira naye Kristo ni kimenyetso cy'Imana yakoze hari ikintu yakoze muri wewe hari ikintu Imana ikora kikaza kija kubiciro cy'intamba mitwe tugiye guhura nayo mu buzima bwacu hari ikintu kiguma ari security ya Sezari kwa Sezari ikimana ku Mana reka ndaguha akarorero ko muri Bibiliya ku muntu byabaye ko sibyo wana nk'ubu uye nk'umwamikazi Esther Imana yari bizi neza yuko hazogera igihe kuko Imana ni Imana yibihe yitwa ndiho niyiriho niyamyeho nizokwamaho Imana yari bizi ko hazogera igihe abanyisirayeli bari mu buja bwa Babiloni bari hariya mu Bumedi no mu Peresi azobihonya bwoko ryaho itegura Morodekayi na Esther bavuye mu kisokuru ca Shimeyi umuntu yakoze amakosa gose ku ntwaro yo kwa Dawudi uko nuko yishwe na Salomo bwa Dawudi bamwica ko muri Morodekayi na Esther nawe kuvuga kugira ngo Imana igira iturufu yuko abayuda batazicwa yakoze iki yashize ugwango hagati ya Ahasuwerusi na Vashiti yihagarako nk'umugore w'icyubahiro Ahasuwerusi yihagarako nk'umutegetsi kandi ayobowe n'abatwarindwe b'Ubuperesi biranga ko avuga ati umugore wanje sinamwirukana baranamukekeza kugira Esther ashikirwe hari kindi kintu bapfu kugira Esther ashikirwe babayuda bazotabaga ibyo rero n'ibintu Imana yagushiriyeho kugira ngo cyaga isokuru kibi yatari kibari baragenye basi nk'ubu uye mwebwe igituma Bibiliya iravuga ngo ni mwame mugabye kandi amatara yanyu yame yabo murazi icyo bivuga ni kuvuga nk'ubu uye wowe igisokuru nk'ubu nimba barakubandiwe bakakuraguriza agavuga tuzobiga itambo ku myaka 49 n'akarorero ya myaka 49 yegereje utangura kuzuhura n'ibyago urari intambara tuntu twamangetengete ubuntu bw'amanyanga hamwe nyene wumva umutima wawe wihebye waho rusenga ugasanga ucitse intege urababaye ntubitahuye uravuze uti none reka ndabe ibya Sezari kwa Sezari ryajambo kalipindarika none reka ndabe n'umareka rirenga 10 y'inshuro 7 iryo jambo kibagira ko ryavuze batso abayerifaze kandi bakubititse kubera ryo umva nyene ukavuga uti none ibi bintu bigende gute ugasanga wadekonye ugacukubitikira kiraye ejo bundi sinzi umuntu abwiye ni wene umupentekote nubona ko shetani rikira gusabaye uhengame gato yigiye kukumaramariza kumugaragara ni wewe wamanyanga jewe nakoze imbere yuko mbanita uwundi nyene akashya imbere yuko mbaho ni wewe uyu munsi uko zikoza ngena ko Imana yo kudiga ni kandi nanje uyu munsi hamara bwangu burera ngo numa ngo ndiko ndaraba ukasanga haje ku mutwenzi nimona ko abari atarabanyabyaha bose abari ari bisigo ko abanyabyaha mugaba kubw'umuhamagaro ufise nisezeraniye n'Imana kazumana niyicariye nageretse akaguru ku kandi haje nyene ku mutwenzi hamwe na nicara nyene muri twa tunuze muri twa dukiyoski nyene nkukuye ndiko nidihira kabiyeri n'akanyama ndabara Imana yondi agusombo kandi bwa mbere yarambetse kubera ko hari ikintu ndangaje ko nagifashe n'umwanzuro itamfashe ku nguvu ubundi nari gisarugwa ubundi umusaruzi sibyo nukuvuga rero ngo muntu gituma wabonye
abonye ako gakobwa yasanze ubura umusaruzi utari gisaruko yagusanga ujya mu bwa byashika karidokora mukira abanyeshuri byari kuguhitana ni nk'ingwara ni nka kansere n'ubugwayi bwo mu mutwe n'umuvumo n'imikoshi n'urupfu n'imanuka wari kugira mu gihe cyawe cy'amashure yisumbuye cyagiye cya imanite ku buzima bwawe ubundi imanite murazi cyo bisigura ni kuvuga cyagiye bara kugira amahitamo yawe ushobora utakira umwana wo kurerwa hari ikintu cyari kuguhitana ukagira ubugwayi bwo mu mutwe ugahitanwa n'icyahitanywe mama wawe ugahitanwa n'icyahitanywe yogosenge ugahitana n'umuvumo wo muryango mugabo habaye Imana kubera impamvu Imana itavutse uyu munsi rero akije kwishyuza uri impamvu udakwiye kuryajyana Imana ushobora kuronka akazi nibyo mugasanga inyuma y'imyaka 2 ukakara mufise imyaka 25 ukumi inyuma y'imyaka 27 shetani mwisi y'umwuka ibyo baraguze ibyo baterekereye izo bije kwishyuza ubutunzi ibyo bije kwishyuza amaraso cyaka imwe muri 10 nico gituma Imana igirane ngo umugisha Imana witeka tanze ngo nihongera kumubabara kundi niko Salomo yavuze nico gituma Imana itabara ubuzima bwawe niyo mpamvu yamwigishwa mukigishwa ibintu bitandukanye no kwihanica gutanga kimwe muri 10 kugira ubuntu kandi kugira ubuntu harimo mu buryo bubiri harimo kubabarira kwihangana guha utaguhaye kugira neza kugira mugabo harimo n'ubwirane no harimo n'ikindi kintu cyo mu buryo bugaragara kuko ibyo biba bishingiye ku ndangagaciro ku mico hari n'ikindi kintu cyo ugahindaro uwo bavuga ugaha amahoro uwo bavuga ngo ni umurozi ntabwo umurozi ufite uburenganzira bwo kumutera ibuye cyangwa kumutuka ku mugaragaro ariko ufite ubutware bwo kumutwengera no kumwigisha ndetse no kumugemurira ukamugemurira ukamugaburira nibyo bituma ngubu murunza amakara yaka ku mutwe ori Imana ni umuriro icinza kandi nane muzi kwikara riza nikiyuhuje kandi yo duwa tuba turiko turasenga ni inspiration musenge mbere gusenga musenge muri ko murasenga musenge nka kugifita ava mu mazi abariko namumera nkuko umuntu atohagarika guhema abariko namwe mudahagarika gusenga musenge ubudasiba niko Kristo yavuze nukuvuga rero iyi ni insinzi kuri wowe Imana igwaratse ko ari gihe wari muri secondaire hari ikintu cyaguhama uburera kije kwibutsa mugagisanze harakana Imana yadoko ishira ngaho kugira ngo kabe ntambamye kandi nawe ugira umutima w'ubugwaneza ugira umutima w'urukundo ugira umutima w'utsukwamo ugira umutima utagirisha ari ngo have utrebisha ngo uvuge ngo yaye ngo no wanje ngo niki nukuvuga ni ikintu Imana yagushiriye kugira ngo kizogukureho ikindi kuko uwo muhungu aje kugukunda atagukunze muri sogondera akagukunda mu nyuma kana kagukunda mwahuye mwiganye muri sogondere twayirukana kera turaramukanya turagwana mu nda turiko turayaga mbona umenga yankunze sibyo ni kuvuga urumva mwahuye mu nzira afatiye gahunda kubona ari uwo mukobwa cya mutokona na gakobwa kagufi uzi impamvu ari mugufi umukobwa yarakwiye kuba muremure ndaba uruhara rwawe rw'ibiganza byawe n'umutima wawe Imana yaramera ikoresheje ubutonganuke bw'umutima n'ubutonganuke bw'ibiganza ndaba uruhara rwawe umukobwa yarakwiye kuba muremure ku buryo na wa muhungu abatire kuko nimba atari muremure ushobora kugeragezwa wa muhungu akaza kuri wewe nimba atanganya taye nawe nukuvuga iki uwo mukobwa niki ni twadukogwa tw'urukundo gituma abakobwa babiri ni mwisi bigaragara no mwisi bitagaragara urasenga kandi hari utwigoro ukora ni wowe w'indani na wowe w'inyuma ucungurwa na kimwe muri cyo mutangira Imana twatwigora two kumimba no kubitaro ahandi hose indwi dusanga Kristo nkuko Matayo yabyanditse Kristo ni wabivuze sibyo bafunzwe mu bagowe mu nyambukira mu bakenye mu bagenda gusa mu bashonje vuba nukuvuga rero hanyuma kandi uwundi mukobwa n'umwo mu ngeso mu mico wewe w'ubweranda wewe w'umushawe w'ubugingo kwa kwihangana kudasambana kutiba kutabesha kutagirane kubabarira ibintu okay kwa kugendera kuri kwijambo ry'Imana bisigurikire uwo mukobwa yagutabaye urumva ko ari mugufi kuba ari mugufi nuko Imana yikubwiye ngo hange kuki nkanganya taye nawe wa muhungu ashobora kutamukunda nawe mukobwa yaciye ryoherwaga akamukunda urumva ko yanakongora wowe atabwiye wa muhungu mugabi yabi imirimo y'Imana wowe yikora tereke utijogota udatrebisha utazenga nukuvuga yari kuza ari kuri taye nukuvuga ubundi ubwiza bwacu bw'umubiri ubutunzi dutunze mu byiza butegereza kuba musi ubutunzi dutunze mu byejoro niyo mpamvu nababwiye ati nubona ku kwezi ukosoma ibihumbi 500 bizoheshwa agaciro n'ibihumbi 500 bizoheshwa agaciro n'ibihumbi 50 watanze nk'icicumi ku mukaba
niyo mpamvu imbere yuko usumvuga ngo none ngo nabanza ngasuma ngaheza no ni kinyoma cha shetani no ikinyoma cha shetani. Ejo hari umwana w'umukobwa sinzi umuhigo yari yarahize muri komera Kristo n'umuzima atawe musabye ari we bipuyeko awuhize rero abona wamuguregereje mugabo y'amafaranga ni make nkuko wahiguti nzogura itapi muri studio ayisara komera Kristo n'umuzima nakaroro ntanze sibyo ukavuga uti iyo studio nanje nzo ikintu cyakozwe n'izina ryanje tawe aranabivuga ndabwira ndi Imana biguhera umugisha gushika igihe uzohigura kandi no mu bindi bihe byose bizokurikirana no kubana bawe iwo mukikwa uzovuge ico gikorwa kizokora. Icyabaye ni igiki rero igejeje sanga yanyandikiye ngo duhara ndiduke ngo reko niyumvira ko no bazanga kora utuntu nkagura inkuku yovuga ati reka mbanze nguri imene zibyara nizibyara nzoce nakira imyagazi ndayigurishe iyo myagazi y'ubwa mbere yose nguri imene zikuze zishikira zibyara iyo myagazi yose nzoce ndayizana muri urumva gombye kugira byinshi ngana bikeye byamunaniye atazi ko ibyo byinshi azobishikira. Ambwa ati rero usigurira umbwire ko nihenze ati kuko bizoca bisaba igihe muganzo canzana byinshi ndabwira ni jewe rero ndakubwire ati mugacecira ko kantu ngo ntundigadigo zobukoze ndavuga nti nawe utarinda kubivuga Jesse mudigadigo ndavuga nti burya muze mutinya gufkinatisha Imana gorabya ni hari abantu babwiye Imana ngo nimeze amashuruka amakazi sinzo kujyagenya kimwe muri 10 aranga kubitanga nimeze uko amakazi nca ndamugirira intahe y'imyaka namaze mu Barabu atakina kimwe ndamara 2022 ndavuga na ahubwo sisura kugira iki mushiraho se ukwezi kwa mbere nzo kwama ndawuguhebera kugira ngo nawe undinde ibyonyi mu yandi mezi 11 asigaranye mu mwaka nicamera nganje ndamubwira ko atabintu byinshi ndaronka mugabo kimwe narose gifise valeur y'ubutunzi burengo bwo nari narakoreye gwera mu 2019 gushika mu 2022 kandi kuvana mu 2022 jewe nari ubusuko navuye mu ndaya mama nta mushara na diplome nta muzu nta parcela nta nzu nta n'ikintu na kimwe nari vide ndavuga ni mvuye mu ndaya mama ni ubu rero magurutse mu ndaya data gukorera iyo mvuga data buryo tuvuga mama tuba tuvuze mu bigaragara iyo tuvuze data burya ni mwishi y'umwuka muzora myandiko imvugo za Salomo mu gitabo cy'ubwitonzi cyane niyo bivuga bisigurikira cyane mubwira mugaba nkimubwira telefone cincikirako umuriro urahera kandi amatara twaye dufise muganje soza ndabwiye niyo je ndayikiriye nganda zira gushikira ndaje kwibandanya amatara naza ndagusigurira jawe namushinga nasi namubwiye ngo yabikore cyangwa reka no namushinga naye ndamubwira no muri Bibiliya sibyo sinabwira ngo yabikore cyangwa reka no ncasanga nawe akiyumbabuza atagwo nari kigugu ati gusa tuzoze twubahuka tuvuga ibintu ko tubyumva atubwo nyene nanje ngisenga na chance nka ijambo ry'Imana riri ku mupfakazi w'Isarefati ngo hamwe Eliya yagenda gwa kamusaba gafu ngo akamubwira ati ncumbira gafu ati mutuzi atamazi ndafise mbwa gatsima nakovise ati kancumbira nukancumbira ntiyamubwiye icyo mukorera ati yujya mupfakaza kamwima kajya gafu yari kukarya imisi bica itantaka cawe ati mbwa kamuhaye kosa yagize umugisha udasanzwe. None rero muze mwiga kugendana n'ijambo ry'Imana muze mwiga kugendana n'isi y'umwuka no kuvuga wowe kubona umukobwa kakobwa kari kagufiye ni kimenyetso cy'uko ari umutegoko mu migisha ukorera mu buryo ukorera imigisha mu buzima bwawe biri hasi biri mwimyidodombo umukobwa mugufi ndabwira ibintu bimuranga ndabwira kwisuzugura nico mpamvu muzosanga mu kugura ibirato yimanika nico gituma muzosanga arenganye nkuka hitarora abantu kuko nk'ubu mwari ko muraganira muri nko mu nama bo kunda gufata abakobwa bagufi mugari abantu bagufi sabakobwa gusa abantu bagufi mugabo wanashaka hariho nabandi banarizi izindi kategori cece nabandi bana b'abakobwa batakuranye na base babo nabo iyo ntuze barayifise kandi psychologique ibyo ndazi ko muri psychologie darafa namwe mwabyize cece narabyize menga mu 12 nukuvuga iki acazakora abakomwa asigaye muramura cyangwa asigaye muramuvuga ubwo n'ubumuga nabwo n'ubugwayi ibyo nibikomere by'umutima n'uzobona bikora ntuzokwibaze ngo nubwibone nibikomere by'umutima gusa abo bibako nabo babyivura. Ibindi biranga umukobwa mugufi ndiko ndamubwira impamvu akwiye kugaba ibindi biranga umukobwa mugufi ni gake usanga ashobora kuvuga bukebuke naho wonya kubwiye bukebuke nuko atari we yarakeneye urya kandi yabona ko atajya kumwemera yavuga ati unahava je nditigitira ndazi ko bigenda. Abantu kenshi batakaza ubutunzi bwabo ku bintu batazobyaza umusaruro. Abantu kenshi umubwiye turamukunda ukaburi nk'igihe ucikije yumva yo guhereza mu byiwe byose n'amaranga mutima yiwe yose. So bisiguriki byumvikana ko wa muhungu wa mukobwa natakomeza ngo aduge natakomeza ngo nacaza adakomeza ngo yidadire
wa mungazo bavagarukira wewe kandi ujya mungu n'umutego ku buzima bwawe n'igisokuru kiri ku buzima bwawe nico washiriweho mugabo kitari bwaronka amahirwe y'ukugukirana uko mwibuke mwibuke Kanahani ibintu byamubayeko Kanahani wowe yarongoye umugore nk'umugore wiwe yarongoye muri uwo muryango atazi ko azobyara ibihume atazi ko azobyara abavumye atazi ko azobwirana mubwo muvumo wariho wari kuratembera mwibuke Akani mwibuke Yerere nukuvuga ingene yahambye imfura n'ubuheta hari ibintu rero isi y'umwuka igumikora nukuvuga wewe Yozuwe yari yaravuze ati umuntu azosura kubaka Yeriko azohamba imfura natera igikingi ahambe niki ahambe n'ubuheta cyangwa uri kwibera umucuko cyamubayeko kuki uwo muvumo wamaze imyaka irenga amajana uri kuratembera bugero ujya mwana w'umugo muri sogondere ni kintu cy'umutego no muvumo ni gisokuru kibicagushiriweho umugabo w'abana batoyi nitwa dukogwa tw'urukundo ni kwa kwihangana ni kwa kumviriza ijambo ry'Imana urosi intambamye y'umugukura ko kugira ngo urengane ariko birasaba ko bya bikorwa by'urukundo bikomeza ugahagarara wemye kwa byo byo kugutabara kandi unayihuza izindoto ni zimwe na wa muntu yaronka rya jambo ry'Imana ryo muri Yobu ni bimwe byarakurikiranye imwe yarungitse itariki ibi yabirungitse kuwa 4 w'indwi heze no kuvuga aciye imisi 5 yindi nayo yari ya 13 aciye imisi 7 numva ko byakurikiranye 15 13 14 15 no musiniro 20 yes numva ko byakurikiranye ni kuvuga n'Imana iri kirakubwira komeza mu mirimo yawe wibuke rya jambo ingene nagusiguriye wibuke n'indoti Imana irakubwira uwo mukobwa mukutse kugira ngo agire taye agire sympathy ku buryo wa mungu atongera kukurondera kugira taye kugira sympathy n'Imana ibimushirako n'uburinzi bw'Imana ni kintu shirwa wundi umukobwa w'Imana imuguhaye bivuze ati bikingi byo bizokwakirwa niyo mpamvu y'umwana mukobwa agupfiriye nabi ubwo buhombye gose abuhombye gose nuko rero kangeze ngaha kwera umwanya ubaye muremure kumene ndabona n'izindi ndoto reka nze ndavanga ko ari indoto zimaze imisi za benshi nk'ubu narinzi ngwiziwe ndazimara mugambona ko bidakonze turagushimiye cyane mukama kuri uyu mwanya muhisa duhembuwe n'ukuri ku ijambo ryawe waradusezeraniye kuduha ubwenge wadusezeraniye ko muri twebwe uzoza udushiriraho abo baza mu nama zawe kugira ngo baduhishurire ibyo uzoba washyize mu marangamutima yacu bitubisobanukirwa kubw'iyo mpamvu ndagusabye ingabire zawe zigiwe muri aba bana bari muri umuvukano wa Kristo rakomera Kristo ni muzima kugira ngo ntihagire uwijogota icyo atamenye cyangwa ubikora uko utariko wavura cya mu nzira atagenewe gucamo abura ubutabazi bwawe ndasabye ngo amaraso ya Yesu Kristo twese ndasabye ngo iri jambo rishinga imizi ku bwa mutima w'Imana agiye kurivomera no kurerekesha imiyeto n'ibitangaro abaja kuryumva bose bakagira umwanzuro bifatiye bakobwa bifatira umwanzuro wo kubibira igikondero cyawo bahungu bifatira umwanzuro wo kubibira ubutwari bwabo bagabo bifatira umwanzuro wo kubibira ubudahangagwa bwabo icubahiro cyabo bagore bifatira umwanzuro wo kubibira igikondero cyabo mwami nyaguhora ku ngoma soko ry'ibyiza byose tukuramburiye kwa maboko twese kandi tuguciriye bugufi kugira ngo tugirire neza duhembure papa mwiza tugirire neza twime kubabara kandi twime urupfu turasimanuka kuri uyu muhingamo turasa gahinda turasa umubabaro turase guhamba bacu bakiri bato duhe wamugisha zambaraga bwabo bwa bushobozi duhe twarisobanukiwe duhe wamugwiza ntituzongera kukuryaryanya biduhe uyu munsi ababibiye indoto zabo ababibiye ukwemera kwabo ababibiye ukwizera kwabo ababibiye igikundiro cyabo ababibiye inambuko zabo mukama kuba babibiye mu isi y'umwuka bakabibisha ubutunzi bwabo n'ubwenge bwabo ndagusabye ngo bahe gusarura kandi batarinze kugwabira wabikoreye ruti ni wandira ko gwabira wirengagiza umuvumo wa Mowabu ngo kuko banganye nawe urabimukorera wirengagije intege nke za Naomi n'abahungu biyo Kiriyoni na Mahloni kuko umugabo we yari yarapfuye bari gusigara barahinyanyura ariko ntibari babikoze kubw'iyo mpamvu tukuramvure ko amaboko tutisunze amaberebere twose mu byeyi bacu byaye ahubwo tuje konka mu gikiriza cya Yesu Kristo tuwonga ubwenge tuwonga ubweranda tuwonga igikundiro tuwonga ibyishimo tuwonga umugisha tuwonga umugwiza uduhindura imigende uduhindura amasoko uduhindura iriba uduhindure twiyo uduhindura umuhora
ubwoko bwawe uhembukiramo kandi bugakengererwamo intambara z'ubwoko bwose. Ni mu izina ryawe nakiriye ibyiza nkabyatura ku bana bawe ibibi nkabivugurutsa. Ni mu izina rya Yesu Kristo nakiriye umugisha w'Imana nkabatura ku bana ba mupfumo w'isi nkawanga. Mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi dubisezera ry'amagara meza. Ndabaditse muri ubu bwoko bwawe wiyemera. Uri Imana ihindura ibihe, uri Imana isubiza ubuzima ibyangiritse ibyaboze ibyapfuye, uri Imana izura ubuzima bwacu, uzura n'imibereho myiza yacu, uzura ubudahangarwa bwacu. Iyi si tuyiryoshe, iyi si uyihindura amateka, uyikure mu minwe y'abagome uyishyire mu minwe y'intungane, kuko ravuze ngo nabo bazoba batatu bazoba bahagije. Amen. Erega reka nzitirire mu rukundo rwawe imigisha yose tuherewe muri uyu mwanya, kandi mbizitire mu kubishyira ku ntanga. Urakoze mukama n'utuweza ubwoko bwawe mu izina rya Yesu.